Nasepte bung som legiat korin khwa a pol huai thilte zo in ethen a kipan pol apot a korina a ho ta hi huan amin aquila juda khat amu a huai mi pontas gama piang a hi a Claudius in juda te ting ting rom a kipan pot thu apiak ziaka azi Priscilla to Italy gam a kipan hong tung phet a hi uhi huai mi kyang a apol atung ta hi anasep u kibang a hi iziakin amau aki kop in na asem khom wa anasepu puan in bol a hi sabating in sinagoga chi tak tak in thu again zel a juda te le greek te thuzo atum hi misudene gam a kipan silas le Timothy ahong tun un Paul tu kha phuyut lu in thu na sem in a oma to Jesu zo Chris a hi chi zudami te kyang a thei pi zel hi hima ale akal un again sia wa Paulin apuan asing a akyang wa nasisan mo u no mau lutung a om hen keizo kahul a hi tu ban zentel te kyang a kapai ta ding a chi hi huan huai a kipan apai a amin Titus Justus mi khat in a alut a huai min pathian a bezel hi a in leng synagogue to akizom a hi huan Crippus pa synagogue heutu in kwan pi te ting ting to pathian aging ta a Corinth a mi tampin leng zai in aging ta wa baptisma atang uhi zai zanin to pan Paul kyanga mengmu bang in lauken na dailo in thu genzel in ke na kyanga aka om ake hiam si na ding in kwama in natunga khut a khaki ding uhi hiai khwa a mi tampi kani ngal a achi hi huan huaya alakwa pathian thu hil in kum khat le khaguk a omta hi galio le Paul huan akaya gam ukpa galio a hi lai in zudaten akituak in Paul kal in boina apol wa vai hom na tutpha ma a apiu hi huai min dan lo bang in apathian dan lo bang in apathian beding in mi athuzo achi uhi Paul in adon dekle galio in zuda te kyanga zuda te o hiai thil diklo thu hiam thil hi khel thu hiam be khile pe lo in kahon olmo ding hi hima ale thumal te le min te no mau dan thu lel zo no mau ki ngai to zo un ken zo huchibang thu ngai to ka ut ke achi hi huan vai hom na tut pha a kipan in amau adel kheta hi huan Greek meeting deng in synagogue heu tu Sostheni aman wa vai hom na tut pha ma a avua uhi galio in athil hi u khok asaki hi Syria Antioch a kik non na huaizo in Paul ni so tak atam ni lo a huaizo in unaw te kampha in akha a huai a kipan Syria gamlam a longin apaita a akyanga Priscilla le Aquila leng apai uhi Paul in thuchiam ane iziakin ken krai a sam amet phot hi huan Ephesa atung wa waya amau anusia a himale ama akya synagoga aluta zudate kyanga chi tak tak chi tak tak takin thu asut pi hi huan so de utam ding in akho wa himale aman lem asaki a pathianin aphal le na kyang wa kahong non ding chi in kampha in akhen a Ephesa a kipan dong in apaita hi huan Caesarea a long ahong kai a Jerusalem a ho to a asaptuam te chibai bukin Antioch a ho sukta hi huan huai a sot kwam a om nung in apaino na nung zui te ting ting hi hatin Galatia gam a Phrygia gam aton suak vek hi Ephesus a Apollos huan zadami khat amin Apollos Alexandria a piang mi piltak Ephesus a ho suka aman Laisiangthou anak thei ma hi huai hiaimin topa lampi thu zilsa a hi lungsim a phatom ngai tak a hi zakin topa thu a hil zel hi Johan baptisma thu kia a thei hi synagogue hang san takin thu again hi hujin Priscilla le Aquila in athugian asakun a inwa akyang a pathian lampi thu kichian sem a hil chian ta uhi aman akhaya gam a pai
pai kai atup tak in u takin unauten a han thonwa ama ana kipa pi ding unung zuite kyanga hlai akil saku hi huan atunin pathian happy na ziaka gin tate nak pi takin apan pi hi van tang the in zuda te nak pi takin asel dong a lai siang tho zang in to jesu zo chris a hinge chi a thei sak hi